Guderneca hune parezname asroke gele Kurt Abdullah Öcalan ya bina ve parasına gele ki koji dadgeha mafya mirovan a Avrupa ere nivisandı bu gudari bikin. Di çarçoveya ve gotina me de ku me pêşnûmeya komîntiye û helwesa demokratîk nîşan da em dikarin civaka împaratoriya Romayê baş fêm bikin. Roma ji weke hemû pêşiyên xwe bi tevgerên civakî komîn ên nava xwe bi hatina komên etnîk ji bakur bi tevgera êrîş parastinê ya komên nêzî civaka xwezayî di dawiya çend sed salan de ji hev deket. Roma ji hev deket û paşê parçeyekî wê di dawiya sed sala çaremîn piştî zayînê de hilweşiya bi sedema têkîliya neyekser a di navbera etnîk û komîntiya dînî de serketin müşterek e. Tevlî hev be jî serketin a nîzama komîn û gelan e. Bêguman zihniyeta dewletparêz û kulta wê hil neweşiya. Herçend guloka berfê parçe parçe bibe jî bêyî ku bihele hebûna xwe li gelek qadan cinûve pêktîne. Em careke din dibînin ku hêza îxtidar şer demeke dirêj nikare parçebûyî bimîne. Mîna xelekên zincîrê wê li xelekên xwe xelekan zêde bike û bi vî awayî dewam bike. Li Rojhilat Bizans li erdên Bakîr û Beyar ên Ewropayê Frank, Şarlman û İmparatoriya Roma ya pîroz bi formê nû wê hebûnên xwe dewam bikin. Ya rastîn yên Roma hilweşandin qebîleyên germen bûn ku ji alî çandî ve koka wan aryenî bûn. Hûnên ku ji Asya navîn hatin bi dehê salan ev sîstem hejandin. Bêyî hêza etnîsîteyê ji hêzxistina Romayê û bêkêrkirina makîneya şera mezin nabe. Hirweşîna xemgîna şaristaniya Romayê de encama êrişên barbaran de nabe bibe zimanê civakzanên demokratîk û nabe bibe zimanê rastiyê. Em wexta zincîra împaratoran bînin berçavên xwe em ê hêza xeternak a îqtidarşer baştir fêm bikin. Barbaran yanî di cewherê xwe de hêzên gelên azadîxwaz ev hêz hilweşandin û ev yek ji gavên mezin ên azadiyê hatiye avêtin. Ji lewra tî îtiraz nikare pêşî li me bigire ku em vê rastiyê werfêm bikin. Drastiya ji hevketina Romayê de careke din piştras bû ku dîrok bi şerê di navbera kesên şer şîddetê weke çavkaniya moralê ya siyaset civakî û aboriyê nîşan didin û navbera kesên di helwesa demokratîk jiyana azadîxwaz û komîn de israr dikin û li ber xwe din diyar dibe. Eger neyê ji bîrkirin ku dibin nîzamê aştî û aramiyê de timî ev şer heye wê rastiya civakê hê baş were fêm. Nexşeya dîrokiya me hewl da xêz bikin û wê neyê li berçavan rabixînin belî em bikevin serdema navîna Ewropa ya navbera sed salên pêncemîn û pazemîn piştî zayînê de wê bikêrwere. Erê, li pişt serdema navîna Ewropayê ev dîrok heye. Bêyî vê dîrokê Ewropa ne afirandina şaristaniyê divê baş were zanîn ku nikare sifrê jî hîn bibe. Piştî ku di serdema kurketina feodalîzmê de pir demeke dirêj razayîma bi hemû hêza xwe hewl da bizanibe û zihniyeteke nû bi dest bixe. Bêyî vê dîrokê kes nikare van gişî xeyal jî bike. Ewropa pişt re bi rastî berê xwe de zanist û dîrokê û hêza pê hewçeyî jî werdigre. Bi van her du hêzên mezin rêbaza zanîn û dîroka rast di şaristaniyê de qonaqeke mezin a hêja dafirîne. Alîkarî û keda xrîstiyaniyê ji bo serdema navîn kêm û bisînore. Bi Engîzisyonê hewl daye ku gavên nû werin avêtin asteng bike. Xrîstiyanî hewl dide pêşî li cihokên erênî
هریتیک مذهب پیرین سر برماهیان شینن آزاد سیمیاگر پیشنگن زانسته ین جبری و تیم بگره اوام به آگر بشوتینه. لیتوی میلاوی جیانا خوزایی یا خودسپیر اتنیستیا تزه و بسدما به پروتستانی ایراده و تشکاندن ایراده و ذهنیت و ودبه و خورتردبه. به پروتستانی محافظه‌کاری هشک آ دین ده لداویت هشتن و ریل بر نتوی بوینا که خودسپیر اتنیسته ودبه. تدلیل و بلگه نینن که نشان بدن اف پیشکتنا مزنا دیروکی پیشکتنه که به پلان آ کپیتالیزمیه. یا اساس گلک بلگه و دلیل ده دست هنه حوجبونا به پیشکتنا شهرستانی دموکراتیک نشان دادن. د دیروکا شهرستانی ده تویکو سیستما فئودال آ سردما ناوین دوگماتیزما کولتیا سردما سرطایی بسینور کر لی دهمان دمیده گوهرت و دوام کر. شونا قرال خدایان سیا خودی جیگرت و اف فرم گوهرتنا دوگماتیزما حکمداریه. جوهر تی پاراستن. هیزا اقتدار شر لحریم برفرهین اوروپا و آسیای بلاو بونه و لحیزا خواه هیز زیده کرنه. د دوسا امپراتوریا پرس و رومایا وستیایی ده خوینا تزه عرب اسلام، جرمن کاتولیک خریستیان و سیستما سلو ارتودکس خریستیان هاتن آوا کرن. پر به درنگی همان سیستم جالی ترک اسلام، مغول اسلام و هاتنه دوام کرن. دوی شوی نوی امپراتوریان ده یا گرینگ اوه که همان چاندی یه نو که خوینا تزه دگرم بنیه و ناو آوا بونا خواه. هرچند لسر شوپا روما پرسان دل خواه برجاندن وان و بونا خودیه هزیجی ذهنیت و ایمان خورد اسلام و خریستیانیه سوتمنیا شر اقتدار حوجه پیدبینه تدارک دکه و او چند دولمنده دکار نهبون خود دمک درش پیدوان بکن. جالیه دن و هزین هیارارشیک ان مغول، ترک، جرمن و عربان که هینی جیانا هری دم درش و خورتا کوشبریه بونه جا قومین دبن دست خود دگرن کنگی دخوازن دکارن عسکرین باورمند برهف بکن. جیانا باجر راحت و دولمند جاذب و باکش بو جبو کارب لحرمین قوم نو بلاو به. یا راستین زمین جیر اتنیسیته و بشین خزان ان خریستیانی و اسلام ین رزگاری دخواستن و لدورا کشیشخانه و طریقتان کن ببون لدنیا و جیان نو دگریان. جی استثمار و زورداری دولت و هیارشی نفرت دکرن. جبر ویجی تولی تفگرا مزن ببون. جبو بندواری وان شیروه هری راست اوه. در دورن طریقت کشیشخانه وکا سنتزه که جیان بری یا کومینا خوزایی دموکراسیه که گردونی یا هومانیست بو. ده هر دو دینان ده جی ین وکا حضرتی مولانا که امجره دکارن ببیجن دل و ذهن سردمه گلک بون و بکرتی و هادگوتن. دو جه هفته و دو ملتان بیجی وره، جبری و چو گناهین تهبن جی وره. اف هلوستا که ما بکرتی دست نشان کر حتی تو ببیجی دناورو کاوه ده دموکراتیزمه که گردونی هیه. اکولا گردونی و دموکراسیا سردمه ناوین تین زمان. اگر مرو بوی آوائی نزی اکولن تصوف و کشیشخانه و دمه ببه و زیدتر پیشی لتگیشتینه وبه. جبرگو طبقه جور آدین و اتنیسته دبن هز دولت بشن جیر این خزان لدورا کشیشخانه دی اسلام دجی بردلاو طریقت و درگهن لزمینه کی برفره بلاو ببون وکه هزه که بنظام کومین دجیان. افدوار چینی ده وقتین و بجیبونه که معنی او کوربو. بگوتنه کدن وکه دنابرا هزین شر اقتدار ین خواسری سردما ناوین یعنی تبی بشن هفکار این خوادسپرنه و گل کومین دموکراتیک ده وقتین و تکوشینه. ده جیهان اسلام ده ناکوکیا باطنی سنی و ده خریستیانی ده ناکوکیا کاتولیک هریتیک و راستیه نشان دادن. ام دناف قومان ده جی همان وقتین و پارچبونان دبینن. میناکن وکه سلچوکی، عثمانی، ترکمن، عرب، خلیفه خارجی هنه. ناکوکیا چینی و شر دناو همان قومان ده ifade دکه. هنج تفگرین خزانان باسته که پر لپیشکارین سیاسی بن.
کارماتی حشاشی فاطمی و علوی نرازیبون و جهبونا بشن خزان انگل با آوائه که شینی افاده دکن ده همان دمید میناکن سرطایی ین دموکراسی سردما ناوینن. لیبل تگیشتنا حکمداری یا لسر سیستما جواکی سردسته رینا ده که اف تفگر دوار دموکراسی ده پیشتر و گاو باویجن. بزرداریا جدر و او دهندر ده جی بسدما دورکتنا جراستیا خواه پر زو تاسویه بون او باندورا وان نما. لأوروپا و آسیا ناوین چاندا سازین مینا کشیشخانهان باندوره که ماینده کرن و کاریبون دمک دریج بجین. کشیشخانهان ده هلبراندنا زانست و تکنیکا و ده رولک گرینگلیسن. هزا جوهری یا جیان و زانستی بون. ده سردما ناوین ده درکتنا زانینگه و مدرسیان جنیز و تکیلی آوان بخاباتن کشیشخانه و درگاهان وهنه. کومن شر اقتدار پفچون مزن لبر چاوگرتن و ده انجام ده کاری بون ببن هزا سردسا سیستمی. دوی یکی ده هزا کونشوپیا دولت سازی و ذهنیت و دیار کره. جبو فرسند نه ده سازی نیو دموکراتیک ین ده شواز ریو برن و ریخستنیه ده آماتورن تیرا خواه بقابلیته. یا گرینگتش سردستی آوان ویدتر اف بشه دیرو که به هفدو گوزاندن و گوخاندن ده مشه. به پروپاگاندای که زیده سیا الله سلطانتیا مزن ددن قبول کرن و اف فیگوره کی نوی دولتیه کجسری حتی داویه دکو دولاب زورداری و تالانک به هزار ماکاجی هاتیه هوناندن. هزا اقتدار شر آمه شباند بو گلوکا برف و آگر، اسلام جی و خریستیانی جی جروما و پرسان وردگرن و دو سردما ناوینا فودال ده کراس دینی لخواد که و خماینده دکه. برواجی ادعاین و زورداری و تالان امپراتوریان روما و پرسان لداویه دهیله. لبرانبری ویه که تفگرین طریقت مذهب و کشیشخانه یان اتنیسیته خزان آل جیر و داوی هشتی. تویه خانتین هیارارشیان لوان کری جه تخمینان جویده تر دموکراتیکن راستیا گل و روح جواکا کومین تمثیل دکن. جبو امروژامه یا ایرو باشفهم بکن بقاسی سردمین بری دوی امراستیا سردما ناوینشی نبه برچاوکن هسپان ال سروران و دلین تنکه دوی ده چارچویا وان تعریفان ده فهم بکن و پی بحسن. او جبو تیگیشتن و روح آزادی پرگرینگه. کسین در روح و تیگیشتنا خود دیرو که راست نشین نکارن ایده آزادی و وکویه بکن و نکارن ببن دموکرات. شارستانی سردما ناوین اوروپای پشتی زاین جسد سالن 13 و 14 پیوج جواکن روشلات چه میراته ارینی هبه وردگره و با آفرینریا تزبون خو بلز زمین رنسانسی آماده که گرینگ امرو جنیز و فهم بکه فودالیزم چما باوه کی کلاسیک دم دریج ناشو جواکا چینی بو کولداری سردما سرطایی دما خو یا هری دریج بریا زاین 4000 پشتی زاین 500 ده جیا و پتانسیل خو بگرانی درخصوله چه جه هاتبو کربو چینایتی فودال دوی په واژوی د پر کم بکر هاتیه و او یک شقاسبونا پتانسیل اویه د ویر روشه دنینه که بکر سیستما جواکه وره جخو هم آرمانجا تفگرن دینی و هم جی آرمانجا تفگرن اتنیک او بو که وی سیستم لداویه بهلن هیارارشیان دلی خو بجاند بون امپراتوریان لی او آرمانجا بنگهین نبو با آوائه کی شورش قومی یا اتنیسیته و شورش دینی جواکی استثمار کربون و خو گیهانده بون هزانو یا اقتدار شر. پر بریا شورش فرانسه لسر آلا گرسین خزان آشتی براتی و کوی نویساندی بو. دبن حکمداریان 1000 سالان ان خدایی ده و او همو بقومیانا. اتوبیاین محشر و جنت ابدی ببونا. هیارارشیا لسر کونشوپیا دمدریج آهنر دکو دولاب و زورداری بوبیا هستا بخاپاندن و تپساندن چوا بخواستا و بکرا. لأوروپا روژاوا اف پیواجو زیده دریج نکر و دوی که در رولا کشیشخانه یان روحنی کرنه
دی اسلام de jî ev hêzbigiranî dibin bandora saltanatê de ma û ruhê civaka xweza yê teze yê etnîsîteyê bi taybetî di Cermenan de rolên girîng dilîzin. Van her du hêzan weke di hemû qonaxên dîrokê de azadiya têgihiştin û îradeyê dewam dikirin. Ala azadî û zanistê li erdên bi bereketên Ewropa Rojava bi meraq û heyecaneke mezin li ba dikirin. Ne kopiyê İmparatoriya Romayê Qral û Persên serdema navîn, ne jî Engizisyonên dêra fermî yên bibûn mîna ruhên wan dikarîbûn pêşî li wan bigirtana. Ji bo em şaristaniya îro ya Rojava hîn bibin, hewce û pir girîng e em bi hurmet û bi berpirsyarî nêzî vê serdema afrîner bibin ku tê de mirovên xwediya ruhên azad û fikrên mezin hebûn. Nirxên hatina afirandin, herî kêm bi qasî yên şoreşa neolotîk, gund, cotkariyê û şoreşa şaristanî bajêr wate darin. Li rojhilat têgihiştin û ruhê me yê azad ên vedimirin di çilmisin li vir dewam dikin. Azadî û têgihiştina di destên mirovên Ewropî de tê mezinkirin ruhê me ye ku civaka xweza û têgihiştina me jê re pêşengî kir û hezarê salan ew hilgirt. Ji me re xerîb nine, ew rastiyeke ya me ye. Belî, we parêznameya Öcalan ya bina ve parasına gelekî gudarî kir heta beşeke din dembaş.